Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. But of course, yeah, that kilo like Benjamin the president, they got a key link a very very Nagagash, lava, and got a clever link a very very na boy sevens or the main character, Ganka Rosh Mish Deva, man. Yeah, so already very very. Maybe can video clip I can be find like a gash stuff like that. I can come so mo share FM kasi one video clip link and can we get a link on the comment. So yes, it's one of very very good. Look gash look classroom boy 7 number 1 yeah ka henhla ngopfu maka power yana very very. Ka sonto force ra ti 4 March zini vona mranga phanda izi yi ta ihlamula mhaka lewa hikuva yi komisa marito ya ku seketela eka gagash hi fike hi vona of course hi fika yi kombisa timhaka ta ku xivulavuri xi te plan ya mina yi tiva hi mina loyi murhanga phanda nga yi veka ka swivulavuri muzi yi tshame yi swi vula ka tin'wana ti live this is more than yi kombisa kwala hi ku gagash and stuff like that. So how you kombisa ni murhanga phanda ra marito ya ku seketela gagash loyi a nga busy no va a ri ku hlaseriweni hi ndlu ya yena laha ku nga na swo tala ku hi fana timuxara esasa ti-building ta government and stuff like that. Swi tele so ni nga tiku marito lama ta fika njhani ka vanhu vo fana vo boy sevens kun'wana vanhu lava of course a nga ku hlaseleni swinene. So by the way hi leyi modern ku ve na comment yi nga nghena ku tshama ka nghena ti-comment to tala na kwala ka channel ma yi nga fa yi kombisa ku residence leyi vo Serengeti hi yona estate ya ku kumeka ku tindlela ta vugagaxo ni ri fana cheka fana kuma ku dimina xi right a xi ve right ngoni ta ze ni cheka kahle comment leyi ku i mani ta cheka makumu ka video leyi ku i mani mani. As you can see to ti ya straight leti la yi kota ku huma kahle so ni ve na issue ya hala mi nga mi swi loko ni kha ni cheka previous loko ni kha ni cheka vo Senten ni ve na issue ku na misinya ngoma kuma ku yi letela hi nga yi vonangi kahle but leta ti vona ku ti-plant ta vugagaxo leti exactly hi tona straight leti to straight that farmhouse ta koho but no over loko se yi pendiwe mi ni vo yi sasekeni I don't know mi ni vo yi sasekeni guys loko se yi pendiweni kahle laha yi va yi sasekeni a hi tlheleni ka the first page I think mi ni vo ti sasekeni loko se yi pendiweni like ya saseka wole ya fana leyi hi nga yi vona leyi a hi vone ku is it midstream and stuff like that ya yi ra na le midstream liya koku leyi yi nga na vugagaxi ngopfu loko hi vona leyiwa yi na vugagaxi swinene and stuff like that. So i ti-type tinyana tetiya hi le ta so nyana yi va yi ri kahle ta saseka I think to va unusual haleni but I think loko hi ku hi langutisa loko se yi pendiwini yi helerile yi va yi sasekile yi va yi sasekile. Tuku tin'wana ti na vusososo mara tin'wana ti weird ku fana ri ntwa yi ri strange yeah but tin'wana ta saseka loko hi cheka la tin'wana ti-design leta so ti na vugebulinyana sort of a ta saseka I have to say swo swi nga toloveleka haleni ku haleni ti bela ti-scotch roof but I have to say ku it's beautiful. So if le ka gagaxi va endle straight ku hi ti-dimensions letiya hayi ta saseka ma vona leyi va yi ri kahle njhani i machine kahle ya saseka ma ta saseka loko hi cheka loko ri va endle ti-dimensions kahle yi ta saseka loko se yi pendiwe yi tlheveka na ti-glass leya gagaxi yo ha ti-glass hence yi va yi kha yi chingeriwa and stuff like that. Okay maybe mhaka vufokhona na vufokhona leti okay maybe ku na se slight difference sort of maybe sort of mara ta vo koku a ni ri yena ku na la a nga hi vona kona to be specific so I guess yi ta huma kahle I guess yi ta huma kahle i ku loko ni kha ni cheka laha hi tikomi na ku let's say this one mana leyi na vufokhoni nyana sort of okay yi n'wi heli it depends tin'wana ta huma kahle tin'wana ti va ti humese swin'wana ku fana le ntwa yi humese nyana swin'wanyana but tin'wana ta saseka so we shall see 60 votes laha loko ni sapotini gagaxi yi leyi hi sasekeni I guess yi ta huma kahle hikuva van'wana va nga va yi voni yo yelana hi kun'wana I guess tin'wana ta saseka ma vona leyi kahle leyi it's wow yeah it's good kumbe na leyi plan it's good loko se yi va yi akiwini na leyi yo fana leya and stuff like that ha ha ri kwala
Khulubi xikomina ku a khumbekini swinene mhaka leyiwa yi faka kombisa ku loko mi karhi mi vulavula bad hi mina mi nga rivali ku vula ku mara xo xa lwela and stuff like that wa kha kombisa na hi ndlela yena swi komina swi loko n'wi khumbeni swinene swa timhaka ta yindlu ku biwa gagashi so na hi plan wa hi komba kahle ni overall loko yi heleni ku yi va yi ri xinjhani so i tiplan tetiya to vo midstream a swi planaplanana wona mhaka leyi so leyiwa ya khulubi a ni tshama ni twa yi chingeriwa mos a ni tshama ni twa yi chingeriwa maybe it's because yi flat kahle a yi judgeki flat yi va yi ri kahle ni overall then na madlazi ya ta ya kha ya tala as mi swi vona ku hayo yi ta yi ri blind na loko yi kha yi pendiwa na yona yi kha yi cheka la in overall so hayi swi kahle swinene khulubi a swi kahle so loko munhu a nga phanda na yo so yi ta dliwa hi Beefy Boy 7 swi nga hi hlamarisi ngopfu because xi ba hinkwavo xi yima xi ri xoxe demon hayi emda vele khivi ya ka ta ka Boy 7 mi swi twa swo boha xi hlamula gagaxi vele a fika ya vekela audio clip laha kombisaka i ba xona and stuff like that no mi no hlamula hi response ya Boy 7 la as hi fika endla ti-video clips timbirhi so fike hi twa in relation to video clip liya ku va ngo i ba yena yi nga vekeli gagaxi yena gagaxi per se i senderiwe hi yona ba yena straight laha hi fike hi twa hlamula leswi ho hi sungula hi reference wa vabya mfandiwa wa penga a nga tendzi langutani ku hava na n'we kumbe mina tata wakwe kumbe vamakwavo a nga ri mhakela vona full video clip yi kokwala ka Master T subscribe bani ta vekela hi link on top comment papa mina valava papa mina lava ni byeli papa mina man u phuti ngopfu we ni byeli papa mina yo mendla senge van'we vambirhi marhandani a mi rhandani phe van'wini yona wa swi tiva yi vula gagaxi na philani loyi u tshama rhandza munhu loyi bot ta hi ku byela amukela ku ri ku na vanhu vo duma hi ntumbuluko ku nga Boy 7 ku na vanhu vo delela hi ntumbuluko ku nga Boy 7 mata swakwe 7 mfela kasa mata hayi a ri ze mi nga swi twa kwalano i landzurini mhaka leya clip leya Boy 7 kwalano i ri hamba yena so vele as Master T mina no ti report leswi swi twelaku xiswona ku hi yena i ri hamba yena so I don't know maybe ta tlha clarify ku hi kombiseni timhaka to yi ta tlha endla na live no kha ni n'wi yingisela la Boy 7 and stuff like that and then vele khe move to a different segment so yi fike yi nghenela BMW ya manager la nga hetela va yi responde a hi twini ku a yi kombise ku yini la sure ka live la mavoko vafana we a va tlharhangi i le ku thementeleni ka movha ya wena i nga ku phikizana munhu un'wana movha leyi wa hala ndzhaku lo nga swi tivi yi xota tisensara movha wa wena loko yo ba reverse ya bisa yi nga sensangi nchumu ya ha ri ha tisensara leswi hi kombaka movha wa wena yi lo thumathumiwa u nga tota hi tongise movha yo thumathuma yi nga ri ha tibeji ya xona tibeji xa movha yi famba na nduyi loko ri n'wanuna ene u nga fiki u la phikizana vanhu vo ka va nga ri ka ligi ya wena hina hi phikizana wena la loko u la ta vulavula hi mali relax a famba va ma bangisela na mikatsa na mali ya mudende leyi nga ku dendweni ya vakhagula va maxaka ma wehe and stuff like that so i fika a hlamula mhaka leya tisesara in this format driver movha ku drive hi tisesa a ku drive hi tisesa ku drive va xidrive ti nghena kwihi tisesa ka ku kandziya movha so ti nghena kwihi tisesa ti nghena kwihi ka ku khoma xidrive leso u kandziya so na redi ti nghena kwihi tisesa ti tirha yini movheni mu n'wi byela philani mi byela na luya gagaxi mu n'wi byela hayi fika kombisa timhaka to hava ta toilet hela ko wa yi vekele segment leyi va benhlamba mhaka a yi kombise ku hava ta toilet hela va ri vambirhi i ta tirha na vona mano hi Boy 7 loyi i gwala ngopfu a yi nghenanga ka live va yi lavini le ka live a yi zangi ku nghena la yi vitaniwa ngopfu laha ka live a yo tirha ku hlekelela ka ti-comment section a yi ri koho kwala yi nga ngheni a yi ri koho ngwenyele a yo tirha ku hlekela yi nghenanga so Boy 7 yi lolosi swo ya chava ku nghena face to face laha na vanhu lavawa ti suka straight yi ndla leswi yi ve hi ti-video clip so nkarhi wun'wana swi swi hetela swi lolosinyana ko ka ni strategy xa hi tirhela so hayi a ridze xa hi tirhela so swi endlisa ku swona Boy 7 kwalano
Hayi nghene BMW leya boy 7 years u no ku ri second hand yes kona hayi yona hayi loko la ku ri antisa yona BMW leyo yona a yi compareki na vanhu lava yi phikizanaka na vona in overall hambi swi tshama kha yi chinga ku va ni swikweleti ho vula ku yona like na ku kha ni yi cheka movha leyi nga hundzaka 100,000 wa yi vekile xi xa M3 laha bathi xilungeni naona mhaka leyi so maybe chaya swona ku nghena laha ku ya hi swilo vona mhaka leyiwa maybe chaya swona ku nghena ku loko vo fika va yi vutisa ngopfu hi gaga xi ta vutisa ku mina ni na rap ta wena na yi na yi wena na yi na yindlu ya 1 million wena na yi maybe yi nga yi kha yi chaya sweswiya ku phela ka debate n'wana ku tirheni hlamba futhi ku tirha ti-facts wena mhaka leyi so hayi leswi loko ri amukeza swi ta va na kuma mi tika swisali